ni Portugal na Uruguay ni ku isaa tatu. Ni umukino wo mu gikombe cy'isi muri Qatar kuri Lusail Konik Stadium. Ni umukino wa kabiri wo mu itsinda H. Zigiye guhura mu itsinda barimo rya H. Portugal ifite amanota 3 iri ku mwanya wa mbere, mu gihe Uruguay yo ifite inota rimwe. Aya manota 3 ya Portugal yayakuye kuri Ghana yari yayibijije icyuya ubwo yayitsindaga ibitego 3-2. Mu gihe Uruguay iri nota rimwe yarikuye kuri Korea y'Epfo nyuma yo kunganya ubusa ku busa. Ni umukino utaragaragayemo shot on target n'imwe. Portugal na Uruguay bahuriye mu mukino wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'isi mu Burusiya muri 2018. Uruguay itsindamo Portugal ibitego 2-1. Uruguay iraba ifite akazi kenshi kuruta Portugal. Portugal na Uruguay bamaze guhura inshuro 3. Portugal yatsinzemo umukino umwe, Uruguay itsindamo umwe, banganya umwe. Muri iyo mikino yose uko ari 3, Portugal yatsinzemo ibitego Uruguay itsindamo ibitego 3. Iyo mikino harimo uwo bakinnye mu cya 1966 wari umukino wa gishuti. Portugal yatsinzemo Uruguay ibitego 3-0. Mu cya 1972 Portugal na Uruguay banganyije igitego 1-1 muri 2018 mu gikombe cy'isi. Uruguay itsinda Portugal 2-1. Iyi Uruguay ikeneye amanota 3 cyane kurusha Portugal. Uruguay irakina yivuye inyuma ishaka gutsinda pana kunganya. Iyi Uruguay iza kuba ikina gutya imbere ya Portugal ituje n'amanota ya 3. Portugal ishobora kuza kuyica muri humye ikabatsinda. Portugal iraza kuba idafite Danilo kubera imvune yo mu rubavu yagize mu myitozo. Nyamara Portugal uyu mukino kuwutsinda bisobanuye kuva mu matsinda. Ngushime yuko ukomeza kubana natwe. Ntugacikwe n'aya makuru mbere y'umukino wo mu gikombe cy'isi muri Qatar.